ushobora kwigenzurira ubuziranenge bw'icyemezo cyatanzwe na RSB. Kugira ngo urebe ko icyo cyemezo ari umwimerere, hari uburyo butatu bwo kugenzura ubuziranenge bw'icyemezo wifashishije nimero iranga icyemezo, cyangwa ugakoresha ahagenewe amakuru y'ibanga hagaragara ku cyemezo QR code. Hari ahagana hasi uruhande rw'iburyo ku cyemezo. Uburyo bwa mbere, ku rupapuro rw'ibanze kanda akadirishya kagenewe kugenzura umwimerere w'icyemezo. Iki gikorwa gihita kikujyana ku rupapuro rwihariye ahagenewe kugenzurirwa umwimerere w'icyo cyemezo. Andika ahagenewe ishakiro nimero yihariye y'icyemezo wifuza kugenzura. Niba icyemezo ari umwimerere, kirahita kigaragara mu ishakiro. Niba icyemezo atari umwimerere, haragaragara igisubizo kivuga ngo ibyo mwashakaga ntibishoboye kuboneka. Uburyo bwa kabiri, uhereye ku rupapuro rw'ibanze, andika numero iranga icyemezo mu gasanduku kagenewe kugenzurirwamo igihe icyemezo kizamara. Hanyuma ukanda handitse genzura. Urahita ujyanwa hari amakuru ku gihe icyemezo kizamara, ahagaragara amakuru yose ku cyemezo nimba ari umwimerere. Intambwe ya gatatu, kurura amakuru y'ibanga QR code ukoresheje ikoranabuhanga rya QR code scanner. Urabona umurongo uhita ukujyana n'ahari amakuru yose wifuza ku cyemezo. Koresha igihe cyawe neza, wibande cyane ku by'ingenzi bifitiye bizinesi yawe akamaro.